Vidite u koliko sati ja snimam, samo zbog vas. Ajde da krenemo, a imam da editujem video, ima i svašta, tako da krenemo. Kaže, Lea kaže, može reklama, eto brate, reklama za tebe, znači svi posjetite njen kanal i zapratite je. Kaže, pozme, Roko, ok, veliki pozdrav za tebe brate, druže moj. Dijana, veliki pozdrav za tebi, reklama za tebe, znam da snimaš i idemo prema 10.000 ti. Ivo Player, gdje si druže moj, buraz moj, kako si, šta radiš? Reklama i pozdrav za tebe za najjačeg burazera. Kaže Aleksandar Gamer, super klip, hvala brate moj i pozdrav za tebe. Vuk 964, pozdrav i reklama, ok, veliki pozdrav za tebe i svi, znači zapratite Vuk 964. Ok, ajde FTV, reklama, eto ti brate reklama, znači ti. The Social Game, reklama, eto brate veliki pozdrav za tebe i reklama. Mahir 66, reklama je za tebe. Grildim Jakovo, bravo, hvala ti brate moj i reklama za tebe. Mateo, veliki pozdrav za tebe i reklama za tebe. Mihael Suren, može li naravno brate, uvek mogu, znači reklama za tebe. Kaneken, reklama, pa naravno buraz, može reklama, eto veliki pozdrav za tebe i Kaneken, svi sub na njegov kanal. Zenit reklama, rekao sam ti na Instagram, naravno brate moji, znači svi zapratite Zenit JT, ajde, Pavle MC JT reklama, ajde brate moji, znači svi subscribe na Pavle MC JT, ćao buraz, a ja to veliki pozdrav tebi ako nisi napisao hashtag pozdrav, ne vezi. Stoiljko 7, kaže veliki pozdrav za tebe, pa veliki pozdrav za tebe brate moj, ti si moj najjači. Your name, super klip, hvala brate, veliki pozdrav za tebe. Stefan Paspalj, super video, hvala brate. Reklama, It's Made in Memory, znači reklama za tebe, znači svi full love. Sad burazi, znači ja ću da čitam imena i vi ćete da vidite gde je reklama, šta ja, brate, imam, moram svi vas da pročitam, brate, tako da, eto, znači svima, znači Luciano Sećić, znači veliki pozdrav tebe. Mark, reklama, naravno, brate, svi sub. Fatboy, znači veliki pozdrav tebe. Aleksandar Radović, jedna od moja najaktivnijih fanova što me prati, tako da veliki pozdrav za tebi i ako snimaš, a znam da ne snimaš, znači kad god kreneš da snimaš, ja ću te uvijek podržavati i da ću ti reklamu zato što me uvijek podržavaš i uvijek mi lajkuješ klipovi i srce si, hvala ti puno. Lucija Biondić, znači ono kao, dobro, veliki pozdrav za tebe. Mimi je ti dobar klip reklama, naravno brate, Mimi je ti me pratiš brate i bili smo i na Megli svašta i družimo se i dopisujemo se na FB, znači najjači si brate i reklama naravno za tebe. Adrian, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za Antonija Klepo, veliki pozdrav za Čestina, odnosno Dušana, veliki pozdrav za Lazar, veliki pozdrav za Fun is Fine, veliki pozdrav za Mono Kovač i reklama za njega. Onda reklama za Lila Gmitović, veliki pozdrav za Unicorn JT, reklama za The King 123, veliki pozdrav za Miloša, veliki pozdrav za Vladimira, veliki pozdrav za Maki Dragu, veliki pozdrav za Lazara, veliki pozdrav za Aleksa sa burazima sa balkona, what brate, napravio kanal koja, what, hvala brate, Mega Knight, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za Cops X of Gaming, kako bi se rekao. Uroš Gajić, pozdrav, veliki pozdrav za tebi, reklama za tebe. Zoran Sučić, veliki pozdrav za tebe. Veliki pozdrav za Sofiju Pavlović, veliki pozdrav za Ibrahima, pozdrav za Plavi Hamza, reklama za Dragoljub Subotić, pozdrav za Tihomir Crnobrnja, veliki pozdrav za Buzgulja, brate, kako ime, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za Dakija, veliki pozdrav za Nikolu, veliki pozdrav za Tentubija i reklama za njega, Tentubija, on dobro snima i svi, brate, za mene Pilići, brate, pa naravno, brate, za tebe Pilići, Batak, odmah i Pljaskarica, znači sve. Veliki pozdrav za MN Army, brate, veliki pozdrav za Pro Noob i reklama za njega, znači Veljko Jarković, eto i mene, dobro, eto i tebe, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za te Brothers i reklama za tebe, Boka Bokić, hvala Boka Bokić, veliki pozdrav za tebe,
veliki pozdrav i reklama za Stefan ZZZ, reklama za Vladana Šofranko, Tarik, what the fuck, znači Tarik, veliki pozdrav za tebe, kaže, čekaj šta kaže, napravi dis i ja ako neko dira burazersku familiju, tako je buraz, znači ima da arestujemo svako ko krene na nas. Pinky and the Brain, veliki pozdrav za tebe, reklama za Ekica Elho, veliki pozdrav za Bojanu Dimitrijević, hvala ti puno, veliki pozdrav za tebe bro, veliki pozdrav za Strahinja Žabanović ili Zabanović, kako bi se rekao, ne znam ni ja, izvini brate moji, veliki pozdrav i reklamu za M. Dazzling TVD, veliki pozdrav za Bac, Ultra Gaming, ja kažem veliki pozdrav za Bacana koji sam ja, brate, koliko sam jadan, veliki pozdrav za Eldar Kapić, veliki pozdrav za Deklir HD, veliki pozdrav za Aleksandar Babić, veliki pozdrav za Milenu Jocović, tako nešto, veliki pozdrav za DKP se najjači, brate, veliki pozdrav za Lazara Dušenovca, veliki pozdrav za Shadow Killera, veliki pozdrav za Saira Obućina, veliki pozdrav za Kings Pro, veliki pozdrav za Aleksandru Mihajlović, veliki pozdrav za Sorry Bro, veliki pozdrav za Abir Parkour Team, veliki pozdrav i reklamu za Stefan Drača ili Draca, a ja mislim da je Drača, veliki pozdrav za Društvo Eksperimenta, veliki pozdrav za Borisa Stankovića, veliki pozdrav za Leon Puzlaka, veliki pozdrav i reklama naravno, znači evo reklama za Leona, reklama za Borija FS 1705, reklama za Ivana Pavkovića, pozdrav za Martin Vlahek, znam šta ću, veliki pozdrav, ali dobro, veliki pozdrav za Luku Miloševića, okej. Veliki pozdrav za Malisu FTV, veliki pozdrav za VIB i reklama za njega, koliko sam ja znao da želi reklamu, ali nije napisao, nema veze. Veliki pozdrav za USB TV, reklama za Nikolu Gligić, reklamu za Mrklaš, reklama za Asmir Hamdilović, Edo majka, gde si brate ti, cara jedan, napisao si komentar, brate, svaka čast. Eto, veliki pozdrav i reklamu za tebe, Edo majka, veliki pozdrav za Nikolu Pešić, veliki pozdrav za Laza Đuđević. Vratit ću se na YouTube, super brate moj, Ksomi, veliki pozdrav za tebe, reklama za tebe, reklama za Asadov Senpai, reklama za Nemanju Budanović, Dimitrije, brate moj, znači reklama za tebe. Veliki pozdrav za Nejela Nukić, evo ga moj buraze, Miša B04, moj brat, znači razbi pedra, Instagram, tako je brate moj, reklama naravno, znači svi sub na Miša B04 da vidi koliko su buraze najjači. Veliki pozdrav za Ognjena i reklama Puspota, naravno, znači svi sub na Ognjena, Agario, znači reklama za tebe, brate, Ena Unić, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za Lazar Savić, veliki pozdrav za Pravi Dis, wow, veliki pozdrav za Emrh Gaćers vole Bureke Sejkić, pozdrav, da ti omčo nije neki brat, veliki pozdrav i reklama za Marko Nub, da sam ja Nub, a dobro, to si ti Nub, ne mislim to ko ti ime, znači veliki pozdrav za tebi, reklama za tebe, znam da snimaš, reklama za Znatnost glupog, veliki pozdrav za Stefana Dinića, veliki pozdrav za Asmir Sejdić, veliki pozdrav za Vinčet Rijad i reklama za njega, veliki pozdrav za Miloša, veliki pozdrav za Erik Nix, veliki pozdrav za Diju Đukić, veliki pozdrav i reklamu za Petar Stamenković, veliki pozdrav i reklama za Stela IRT, reklama za Ivanu. Super video, hvala ti Mašo Trajković i veliki pozdrav za tebe i ako snimaš mislim svi ga zapratite. The Doctor reklama i veliki pozdrav za tebe. Vesna Sunje, reklama i veliki pozdrav za tebe. Former IRT, super klip, hvala brate moj, reklama za tebe. Distos Games, veliki pozdrav za tebe. Veliki pozdrav za tebe, Rishi, reklama, veliki pozdrav za tebe, reklama za tebe, Atomic Power, veliki pozdrav i reklama za tebe, Sopro, reklama, veliki pozdrav za tebe i eto ti reklama, znači što opet da dođeš do 30k, hashtag, na ovaj pet povidio hashtag reklama, T-Rex, veliki pozdrav za tebe i reklama, eto ti reklama, nećemo da se obrazimo na hejtere,
Veliki pozdrav reklama za Jana Cuker, ok, Daki CS, što nije MC, ne veze, veliki pozdrav za tebe i super klip, hvala brate, veliki pozdrav reklama za Miljan JT, veliki pozdrav za Moćni Lavu i reklamu za njih, veliki pozdrav za Boku Bokić, opet dobio kanal, znači Ariana Grande Butera, dobar kanal, hvala brate, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za Zvorkija, veliki pozdrav za Belma Bronje, veliki pozdrav za Mixi Gaminga i dajem shoutout i njemu, znači reklama je za njega, mislim imamo isto buraze, tako da svi su na njegovu kanal. Duki bro, veliki pozdrav za tebe, vrati reklama za tebe, eto ti. Ok, idemo dalje, znači Tito Mito, veliki pozdrav za tebe reklama, znači idemo Mitsi 05, veliki pozdrav reklama, Football Light reklama, brate, za tebe. Šta kaže, očekujem jedan tebe, Poj Fegediću, gdje si Clash Crafte, to je taj što okrenuo dramu, što je pravio akaunt, nema vez, neće da se bavim sa, a uskoro idu i dokazi o tome šta je on pisao meni, šta sam je njemu pisao, pa nekad šta hoće, brate, ja imam dokazi i uništit ću ga, ali neću da pravim klip, sad je specijal ipak. Sejid Deković, super video, hvala i veliki pozdrav za Amin Društinac, veliki pozdrav za Ivu Bota, veliki pozdrav za Davida, veliki pozdrav za Matrixu i reklama, veliki pozdrav za Draxela, hvala i eto ti reklama, Urki VT, veliki pozdrav za tebe i koji to vidim da snimaš i reklama za tebe, Miljan Krstić, reklama i veliki pozdrav za tebe. Pro Gameri, može post, pa naravno brate, znači veliki pozdrav za tebe i reklama. Razvalio, pa hvala boja za Roberto Kovač, veliki pozdrav za tebe, koliko je jedan, pa jeste jedan, veliki pozdrav za Gabi 123, veliki pozdrav za Antona, veliki pozdrav za Pro Gamer, veliki pozdrav za Sare, veliki pozdrav za Antonija Čović, veliki pozdrav reklama za Milki, veliki pozdrav za Antoniju, veliki pozdrav za C1 i dajem reklama za Princezin Fan, reklama za The Crazy, reklama za Dino Je, Balkan Games, pozdrav za tebe, Jošo pozdrav za tebe, Niko veliki pozdrav za tebe reklama, Zvuckov reklama i veliki pozdrav za tebe, Andrej Zadar, veliki pozdrav za tebe reklama, Nemanja Kostić, super samo tako nosi, hvala brate, veliki pozdrav za Nemanju, veliki pozdrav za Zixmana i reklama za njega, Ivan Kolak, reklama brate za tebe, Vrdvalj, hashtag reklama, ok, veliki pozdrav za tebe i eto ti reklama, Matko Kovač, reklama brate i veliki pozdrav za tebe, Tranta, Subosice, hvala Burez moj i reklama za tebi, pozdrav, Matko Kovač, veliki pozdrav za tebe, Julijan Marković, veliki pozdrav za tebe, Zombie Killer, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav za Muramira, za Jovana i njima isto reklama ide, Luka Galić, veliki pozdrav za tebe, Džihad, veliki pozdrav za Ninu Maju Galić, veliki pozdrav za Andreja Star, veliki pozdrav za Zlatke, veliki pozdrav za Toki Pro, veliki pozdrav za Psycho Gamebex i reklama za njega i veliki pozdrav za Set Gamera i veliki pozdrav i reklama za Darko Dojaković. Iako ti misliš da taj što nas posvađao, da si ti na mene ljubavan kao što je on rekao da sam ja rekao, nisam brate. Znači nisam, brate, veliki pozdrav za tebe, eto ti reklama, jer znam da snimaš, brate, da se trudiš, ja nemam ništa protiv nikog. To je to ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj specijal, idemo do 5000 i tada ide Q&A, nadam se da me nećete pretrpiti sa ovolikim pitanjima i bilo je preko 229 komentara, vi ste nevjerovatni, ali sam uspio sve vas da pozdravim, izvinite ako sam nekog promašio ili ako sam nešto ovo, sve je bilo u klipu, znači ako sam nekog slučajno pozdravio, nisam mu dao reklamu, sve ovdje piše, znači sorry, izvinite, znači svi followite svakog, svi, znači evo vam veliki pozdrav za sve vas, hvala vam što me pratite, hvala što mi dajete podršku, idemo do 10k i ljudi vi ste najjači, a mi se vidimo u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa srdačan pozdrav, čao!